neza, tugiye kureba ukuntu twashushanya iyi smart chair muri SolidWorks. Turagendera kuri drawing, turayibona hano, tuza muri SolidWorks, imaze gufunguka tuza file, new part, dutegereze turebe. Tegereze ibanze ifunguke. Turabona ko yamaze gufunguka. Ubu hano twashushanya, tugendere kuri ya drawing tubona hano, tugiye kuza dukoresha front plane, dufate front plane ya sketch, dufate center rectangle, right click, dufate dimension. Turabona ko hano dufite milimetero 600 na milimetero 400. Tuze tuzishireho hano milimetero 600, yes, hano milimetero 400. So tuze dushushanyeho indi line, select, twongere dushushanye line hano, select, tuyigire horizontal. So twongere turebe dimension. Iyi line ifite milimetero 600 kuva hano 240, hano 230. Smart dimension, iyi line ifite milimetero 600. Kuva ku iyi point kugera hano metero 230. So kuva hano kugera aha hari milimetero 240 enter. Iyi angle, escape, iyi angle ya hano ikaba ingana na dogere 110 enter. Turabona ko sketch yacu yabaye free define. So tuze dufate exist sketch hano, tugaruke muri sketch command, dufate ya sketch, dufate 3D sketch. Dufate line, dukirike kuri tab dukoreshe, turebere muri isometric, dukirike kuri tab dukoreshe ZX. ZX, select, yes, tuze dushiraho dimension. Uyu murongo tuwuhe milimetero 450 enter. So twongere turebere muri isometric. So twongere tu existing sketch, tuze dufate feature command, dufate hano kuri reference geometry, dufate plane, tugiye gucreate plane hano, tuze dufate reference plane, urugero dufate front plane, twongere dukirike ku iyi point ya plane ijeho, turangiza twemeze. So dufate iyi plane sketch, niturangiza tugende dukonvatinga iyi mirongo kuri ya plane, tugende dukonvatinga iyi mirongo kuri ya plane, then twemeze. Twongere turebere muri isometric, turabona ko ya mirongo yagiyeho, then twemeze. Tuze dufate iyi plane tuyihide, yes, dusubire dufate sketch command, dufate line, sketch command 3D sketch, dufate line, twongere dukirike tab dukoreshe ZX, duhuze iyi line. Twongere duhuze hano. Select,
na hano, okay, select, twongere dufate line duhuze hano, select, twongere dufate iyi line duhuze hano, select, okay. So turabona ko sketch iri free define, twongere twe existing sketch, then tuze dufate muri command manager dufate wordment structure member, no dukoreshe tube za 30, okay. Dufate new group, this one, na hano, na hano, na hano, okay. Twongere dufate new group, aha, na hano, na hano, na hano, twongere dufate new group, tuze dufate aha, na hano, na hano, na hano, okay. Twongere dufate new group, new group, dufate iyi, na hano, na hano, new group, dufate na hano, okay. So twongere dufate new group, dufate hano, na hano, okay. Niturangiza hano tuze twemeze yes. Turabona ko tumaze kubona kano ga frame, then tugende duhidinga iyi mirongo twakoresheje turi gushushanya, yes, tuyihiding, okay. Turabona ko yose twayihidinze, okay. So niturangiza tuze tuzooming iyi side, okay. Dufate hano, dufate sketch command, niturangiza dufate line tushushanye tuhereye hano, okay. Select, tuze turebere muri isometric, tuze dufate offset, offsetting uyu murongo, offsetting kuri milimetero 40, okay. Okay. Control Z back. Yes. Tugaruke dufate offset. Dushiremo 60, okay. Tukirike kuyu murongo. Yes, tuze twemeze. Twongere dufate line, tuze dufunge hano. Select, twongere dufate line, tufunge na hano. Select, okay. So tuze muri feature command, dufate extrude boss bell. Turebere muri isometric. Yes. Tuze twe extruding. Ingere then tuze okay. So turabona ko ya sofa twatangiye kuyibona. Then tugaruke muri wordment. Dufate end cap. Tuzoomenge hano. Turabona ko hano hafunguye. Dushire end cap. Okay. Twongere tuzoomenge hano. Tuze twongere dufate end cap, dukirike hano. Okay. So tuze dushire fillet. Add fillet. Fillet ya 20. Okay. Na hano dushiraho fillet. Okay. No ku side nayo dushiraho fillet. Okay. So turabona ko ya chair twayibonye, smart chair. Turangiza tuze dufate zira tube.
tuzihe color, then tuzihe, turebe color dufite hano, tuzihe blue color, okay. Dufate end cap, za end cap nazo tuzihe color, nazo ni blue color, yes, okay. So tugiye kuza twadinge iyi this upper part, ipariti yo hejuru tugiye kwadingaho, turaza dufata hano muri appearance, tukirike kuri appearance, tuza hano muri organic, okay, fabric, curves, tuze turebe curves turi bushireho, then turafata iyi, dufate body, okay. So turabona ko ya smart chair twayibonye muri SolidWorks, kaba nabakangurira gukora subscribe, comment na share kugira ngo tujye tubasha kubona ubumenyi butandukanye kuri design ya SolidWorks mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Murakoze cyane na session